Assalamu alaikum ardaqtуу Oş Kar YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар, биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда, Ноокаттын центрине жакын Тажы Кыштак айылында турабыз. Нематилладан мындай күчтүү, чоң, бийик сындуу ат чыгат экен, сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өтөбүз туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Атты өзүңүздөр көрүп тургандай эле аттын бийиги чыгат экен. Саламат. Нематилла жакшыбы? Нематилла күчайды деген ушул экен да буюрса. Арбанда жадесин экен мындай. Аттын өтө күчтүү, кабак каштуусу, бийиги чыгат экен да бул чыгалыш да Нематилла. Удары чыгат экен. Удары деген. Берүүдөн мурда өткөндө Тумар деген атың тартып Саттым ака. Чыгарып саттым ака. Тумар сатылды. Тумар сатылды. Не деген келди? Титаник деген келди. Тумар кетти, Титаник келди. Титаник деген келди. Эми аттын Нематилла канча жаш? Жашы канчада? Жашы 6 жашар экен. Өтө сүрдүү ат го бу. Жоош эле колго. О, бот саттым жоош экен колго. Таге. Бу каяктан келдим? Bu Rusya'dan geldi. Россиядан. Бою канча чыгат бою? Aka 89, 76, 77 ölçü olur öteki. 76-77 ölçü olat. 80 emez. Metre bilen geliyorsun aka ölçü olur. 4 kazığı taza, 4 tüyakları. kazığı taptaze aka. Şişik pişik degen nesneler yok aka. Yok, paypaklar tapsın. Ya bunlar zoğu. Yok mingiç aka. Mingiç mi? Burası bunlar ıslıkta aka, bunlar çoğun atta. Bastıracağım bunlara kabir. Jarmın ele kalıp ketersin da sen. Çoğun atta aka bu. Mına basığında görüp turaslar Titanic dep klичканы koyuptur. Titanic jakkan bolsa ekranda görüp turgan nömürlerden baylanışasыздар. Mına basığını bayqаңыздар attın. Жақшылап көрүңүздөр, uzunluğu uzun. Uzunluğu da uzun eken ha. Aka çatta aka. Sındı karan aka. Müşöyle karanın arkasını tapsın da aka. Çatqa ayaqtarda mындай кең өтө палван ат богудайго жаныбар. Akemde galada kakalatıp sola turgan ata eкен aka. Россиядан келди дедің. Жеп içine жооп бересиң. Uda kalasa aka, terden turat. Теп тиштебейт. Yok aka, unday terleri yok muna. Tep. Tuttar un çıkmayla karmasa. Такага туруштары да жакшы. Yok aka. Көкүрөк сенен да жогон экен, э? Bak. Мойындары да uzun нерсе экен. Aka. Нарака бир бастырып келсең да кичине. Bu arkasını taktın arkasını. Titanik'te өзүң койдуң. Titanik'te rozun koydum. Bak. Эми нелерин көрсөтөбүз аттын? Aka hazır ısıktı minip çalışkan. Turgan at aka. Турган атпы? Turgan at aka. Oturan adam geliyor minip görüyor aka özü. Жаксы акчасын айт. Болсо жакпаса акча чөнтөйүнө кете берет. Çöndeyre getiriyor aka. Мына жерлери эмне болгон экен, э? Агарып баягындай эме экен. Yok özün nesi bu aka? Тайлыгынан экен, э? Tamam özün tükü bu bunda. Но мойнучу. Boyunda özün aka. Attaki hiç yerden jara şura şişik pişik degen nerse yok aka. Ден соолугуна жооп бересиң полный. Kuda halasa. Куту колуна, жеп ичине. Kuda halasa aka. Attı Attı. şu minip. Şov oynaytırgan aka. Attın var mı dese. Var da minip çıkartırgan aka. Şöyle karan aka. Тарбияны бериш керек bir дагы. Yani veriş gerek. Эми бул улакка салын электр Россиядан Yok келсе. aka bu Rusya. İçinde getir. Kulak kuzguya kaptır. Palvanı келсе, palvanın atı degin. Polvonda aka bu. Ne galada suda turgan atta bu. Hayır. Нематилла, Titanik'te өзүң койдуңбу? Özüm ele koyup koydum. Bunu at çoğunluğa karab, at uzunluğuna. Аттын чоңуна, сабылатына карап койдуң Titanik деп. Эми Titanik'tin baası канча? Baasını калышын Нематилла. Bağısın aka. Biz mantalı adam aka. Onda o büyük koyuyoruz aka. Aka. Talaş atıran kılıyor öyle aytan. 8,5 aka. 8,5 ming dollar. Номерлерин айтып өтсөң эми мына аттын 557. baası Titanik'tin baası айтылды 8.500 dollar экен туугандар. 557 менен
19 19 77. 19 19 77 номерine байланышасыздар. Biz чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Лайк басып бөлүшпөңүздар туугандар. Ар бир жигитке ушундай аттар насип болсун.